I came earlier, but I have been conversing with your wife. Niliwaona hapo. Kwani ako na vitu gani? She's saying that she wants to attend the board meeting. Attend the board meeting? Sasa attend kama nani? She's not a member of the board. I'm telling you, she has like 8 grievances that she wants to converse in the meeting. Sasa, what are those that 8? You cannot imagine. That 8 grievances. This one analeta kwa board. Mr. Principal, we are in deep heat. Sasa, kwani she's talking about women. What about women? From the gate, you see the security. She's saying that we have employed women. Come to the kitchen. The chef, or the chef should be men, not women. Should be men. Even teachers. The teachers. All those teachers you have, she's talking about how they are wearing, short cuts, mini skirt and all these. So I don't know what we are going to do. And to make the matter worse, your own secretary should be over 70 years. A 70-year-old secretary. I don't know. I'm wondering how are we going to run this school? I'm the chairman, but I don't know. If you are not able to control her, then we are in deep heat. Wacha nikwambie bwana chairman. Today, this morning, she has even crashed with another lady teacher somewhere there. Ati sijui anga the lady should come to school with all her clothes. Sijui amchagulie zile atakuwa anavalia wakati anakuja shule. Sijui whatever she wears, sijui should be what. I've just received the report from the deputy. I think something is terribly going wrong. Let me tell you. If she is touching those new teachers, I don't know. They are the most qualified. They are most qualified teachers. My dear, let me tell you. Even before they are approved by TSC, I'm telling you, we were to part with something. But as a chairman, they respect me. That is why we are given we cannot afford to lose these teachers once. Unajua the others left because of the same issue. Now, how are we going to contain your wife? Let me listen. Because as chairman, I have to answer so many questions. And you are the one to assist me to be fluent. Sana kulise, Madam Deputy. Is this the way you work here? Now, the environment imebadilika kabla ujue huyu ya principal. Si nimeshaka. Huyu mpaka tumeuzoea. Nimekaa hapa sana. Hata mimi nimegenda I'm just there for the last 2 months. It has just been like that. Yes, it has been like that. It's hell. Yes. Imagine, ati ananiambia nguo isipite kwa nini? Sijui nguo ikuwe material gani. Hata mimi, it was very difficult for me. Halafu mpaka najiuliza, ukiwa mwalimu unajua vile unafaa kuvaa. Uwezi kuja ati ukiwa umevaa mini skirt, you know how to dress. Kwa nini anaingilia mtu hivyo? Hizi nguo zinamsumbua sana. Hizi nguo mpaka mimi unaona vile nimevaa. At times niliona peace is better than being right. But what's wrong with that lady? Huyu wamemjaribu. Hata huyu gatekeeper wamesumbuana sana naye. Huyu madamu aliti anajaribu kumfungia kwa gate. You just find her here. Sijui anarukia juu. Ni kisirani. Si please unafukuza kabisa. Hawezi kuna kitu hawajajaribu. Hata kumfungia ndani. Huyu ashapelekwa polisi. Huyu ni mkali. Ni mkali. Chino, unajua inaweza kuwa kuna shida bahari. Hujui. Cause lakini unajua something must be done. This is a public institution. Sure. Na sio bibi ya principal kuja kutuambia vile tutafanya. Vile tutafanya kazi. Vile tutafanya kazi. Hiyo ni mbaya. Lakini nimeshtuka. Now, Mr. Principal. Yeah. I want you to concur with me about this. You do me one favor. Yeah. There's something that we need urgently to postpone this meeting to avoid embarrassment. I think you see, this meeting is not just executive meeting. It's a full board. And if we proceed, what is going to happen to us is full of embarrassment. And I don't know, I don't think you
you want us to be in that situation? Hata mimi, I would agree with you. Let us postpone this meeting. Sababu mama Irimo akisema kitu ni kamwenda wazimu kabaya, si unakaelewa? Ni mwenda wazimu na she'll come. Okay. And you can be sure nothing will go on. Now. So let's postpone. You I agree. You see, today she has managed to enter. But I want you to enhance the security at the gate. I don't want ever to see that woman in this school compound. Lakini, Bwana Chairman, see, this is not something we are starting. We have tried it. But you see, you see, last time we did the same. Si tulikuwa tunafunga gate, tunampata kwa ofisi yangu. Si tulikuwa tunafunga gate, tunampata anaanza. Unakumbuka hata tukiemploy watu wao wanazunguka, haujui mahali anaingilia. Si ulikuwa anaruka na kuta kwa shule. So, na sio ati hapa peke yake. I told you, even in my former stations, mimi nilikuwa hata na employ police wa AP. Wahakikisha aingi na mimi sijui unamkuta unaingia staff room unampata you know it's I don't know that you see Mr. Principal, I'm the chairman of this school, and I will do whatever I can within my power, and it's welcome, to make sure that this lady is contained. I can offer 3 of my German dogs, you know them, the German Shepherd. That Shepherd, I have 3 of them. Okay. And I'm telling you, if I employ them here, this lady will not enter. And if she dare, I will allow those dogs to bite her until she is full of marks on her body. Wacha nikwambie, Bwana Chairman, I have no problem with that. Unaona hata tukiweza kuleta maume huku. Yani, mimi I have no problem with that. Mimi sina shida na hiyo. By the way, if it can work, we have to contain this. Oh, hello, Catherine. Ebu fanya hivi. Ebu pigia all the members of the board, Najua wanakuja leo, I know. But I'm telling you, ebu apigie uambie mkutano tumeahirisha for some reasons. Don't give reasons. Unavoidable, you give them that reason. Ati wawili wamekuja, nani hao? Okay, I'll come to tell them. Wale hawajafika, wherever they are, you just postpone the meeting. Yes, we are postponing the meeting, ndio ninasema. Kwani kupika chakula ni kumaanisha nini? Si itakuliwa na wanafunzi. Sawa. So, do this, Tell them we have postponed the meeting. Yeah, so unasikia Bwana Chama, hata nani hata wamefika tayari. Kuna 2 members wa board wamefika. Those are few. We so, start meeting. I think let's take stand measures. Sure. Yes. Now, what are we going to do if we are not able to contain this lady? Mseme ati nisikuje. Simweke fence mpaka biguni na mtaniona huko ndani. Kana ni mnunue ataangazia German Shepherd, China Shepherd, anga Nigeria Shepherd ama Kenya Shepherd. Huku hata hizo mbwa zitasubmit kwa Kagure. Kinjo, ati unaniambia wanawake cooks ni wangapi? 4. Matron akiwa hayuko. Sawa, nakuja. Ati uliniambia unaitwa aje? Mtoto Tisha Jennifer. Tisha Jennifer.
Ulifanya venye nilikwambia? Nguo ulileta? Hapana. You think I was joking? You'll have to go back home and bring them. And by the way, this is not the material that I was talking about. Nataka handa material. Handa material tu. Kitu imekushika hivi mpaka future yako inaonekana. Ambu hivi. Na past yako bado inaonekana. Unajaribu kukuja nani unafuruta? Something else that I forgot to tell you. Unaona hizi makeups? No makeups. Na hata hizi nikutoe by force. Sitaki uwe unakunja naso. Unasikia? Hizo nguo you are going for them. Now, mimi naweza kutwanga. Ukifikiria uko na sura mzuri, hata sijui miguu ya sport. Listen. Pia hii nywele. This is my style. What I demand from you. Hiyo nywele uende ukate. Nywele tu ya kuchana tu kadogo na isipelekwe saloni. If you do not do that, in this school, you will be persona non grata. Unasikia? Unanisikia? You don't know who you're dealing with. Hujui unadeal na nani. And the moment you are not going to obey me. Mrs. Makothe, what is wrong with you? What is wrong with what? Are you What mad? is wrong with me or with you? You have me to deal with. You. I'm watching you. And you? Hukufanya venye nilikwambia? Huyu bibi yako. Yeah. Kwani yeye ni nani? By the way, unajua the problem is she behaves like she is the lord of everybody. Inaonekana wewe huyu umemtia free sana. Hamuongei naye, ufuatili matendo yale anafanya. Na hiyo imemfanya akuwe ameparara ni kama pata msinga.